asile godimo go sena le ha ile thererere. Amen. A gona sepela re ntse re buisana le ba ba tswang ga borone go sena bothata le kudisana seemo se ntse yana tsamaiso e ntse yana go tla re. Amen. Jaanong ka lekalo re lo amogetse. Amen. Amen. Ba ga etso Naomi o dira dikgakgamatso. O dira dikgakgamatso gompieno re na le dilo ke tse di relateile mo matlhong tse. Amen. Mme ke bontlala jo a neng a bo itirela bakaolengwe. Lorato lo kalo jaanong ka tsena sebaka ke tla kopa gore jaaka lo dirile bontle jo bo gakgamatsang lo re tseele mmele baruti le borre re ise ka go ntlong re tla lo bolelela gore morago re tla tsamaya jang. Amen. Ka sone se fela seo Baba sesifikile kulinda Nkosi yamakhosi idala lamandla. Lala naye umntwana wakho Jehova kosaphakathi usilinde kuzo phakathi ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyakukhuleka mntwana nezindaba, siyakukhuleka Nkosi yamakhosi.
yeka malumsindisi kuze kona phakathi ngomoya engcwele Nkosi yamakhosi Nkosi yami ngobe nathi ngegama likaJesu amen. 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 Tota ke hore se ke se dirang fa ke batla go lo bolella gore ka moso tiro ya rona e tla bo e tsamaya jang. Ba tsamaisa tiro. Ba tsamaisa tiro ba rona ba ka moso ke Mr. Go dira one King Mika. Ana le re tshegofatso mothemele jaanong bona a se fatlhego ka moso phakela e da beile go simologa ka 5:30 go emela ka 6:30 pono ya gate ke pono ya se fatlhego a kere mo mosong go simologa ka 5:30 go emela ka 6:30 bora dikoloi ga re batle gore ka moso re bo re ntse re tshwara kwa lekwa bora dikoloi ke re Thapelo Molatole a na le ke supegetswe Molatole le re Thapelo Molatole. Amen. Kana ke bua batho ba botlhokwa ba ka moso gore phakela re se ka ra ba tsana dingalo. Amen. Re na le batsei ba mmele go tswa mo tlung ke Mr. Stephens Babiele, Re Thabiso David, Re Bolokang Hiri, Re Theo Hadilefe, Miss Baeti Ramakalani, Mr. Mudisa Utsile Tshane, Mr. Muthusi Tshane, le re baone Tshane. Amen. Di buidi a ikitse re na le mooki e le Metaini le Meneo Malebogo Taini ha moke ke mme Malebogo Boitshepo Moalusi ana le Meneo Mamwalusi ela a se bona shi motsadi e wena mme Taini Molemele malome ke re Tlhopho Rapelang Molatole. Amen. Ke solela gore pina ka bana mo lapeng baemedi ba go bona le bao baemedi ba tsalwa nae
nya mo re tla nna le ba tla nna re ke ne ke eletsela gore re tsene ga bathong bale ba ba botlhokwa amen ke yone tiro ya rona ya ka moso phakela jaanong keletso ke gore re itlhaganele re tle go raka nako malatsing a bagaetsho dikgosi di bogale gate ga e re 8 o'clock re bo re setse re buile ko mabitleng amen jaanong re ska ra diega bagolo ba re letile bogolo re ba letele rona amen ka moso rotlhe dibui tse di tla bong di le ha di nne teng ka ra re ntse re tsweletse go bo teng ya he ha o ka ntshukunyetsa ka ke na le bangwe ha baeng ba rona ba BFA mphano e bereka wa dibolo aowa o na le ditsala tsa ko BFA he ba nne thana ke ba track suit ya kae amen ya ko BFA gongwe ba tla re le bone ka gore ga ke bone ba tlhagelela ha gongwe ba tla kopa go latlhela la mmotlana amen jaanong ga ke bona jwa ke ra re gore ra lekgotla sutelela ka kwano ra lekgotla tle gore bolela gore ha re le ha re tswa ha re a kae dikitsiso ke dikitsiso la ke mo katiswana ke aka amen ga se ke sa rona ga di dintsi ne le go ditsela baeng ba batlang ba ntsena na go gore tuna le dithelete tse di arogane bomme ba tswa ka kgolo e go pata ka kwa gore ba tswa ka dijarata di tharo go ha mme dirisa matswana go dijarata tse di ka le ka amen ra utlwa Amen. a sa bua Amen. jaanong ke belela gore ba peile ba gaetsho ba peile ba tlhabile nama e teng ga se teng ke nama go tla re ha re sena go tla ha re je tla na hatse ba sa itlhaganela mme ba gaetsho kwa ke yang teng ke nako nna ka se nna kwa ke dinang teng re bina tebelelo bosigo jotlhe go tela 4 o'clock bosigo jotlhe ha 9 o'clock re be re leha re bina go itlhalla 9 o'clock ke ra 4 o'clock mo mosotho ga nka bra o tlhapa matlo gore o pa ska di ana go ka go gore ne ke ile o tlhapa re be re latela nako e motsamaisi na e bua re simolola gone go fokwa re be re tsholetsa gore re jage amen se ke se tlogetseng kgakolola nya ga wa tlogela sepe mo tsamaisa mo bra dikitsiso amen a kitso re mma go mo na le simo sa ga go se bua apololo ke le go baakanya amen ke ba dire ka mme mogolwe ke ra bone ba BFA ba le ke re ke ba dire ka moswi yo ha yezi le go bolera shalo ka yo ke ba dire ka mme neo mogolwe moswi amen ya ga bona sepe se batla mo ba se bua tota ene le gore ba patile modiri ka bone e leng meneo molatone amen jaanong ka ale kalo ke tla kopa gore banana ba ba ntlentle ba ke ba ratang ga ke itse gore baeng ba rona tota ba ba gorogileng ha ka bona le ha ba bante gore re kgone go ba ha ka speed re tle le rona re tle re kgone go fiwa jaanong ka lekalo ke tla kopa gore ba sa tsotlana le dikgakolo hausi dikgakololo gore gora gore baruti re tle ka metela re tle go gomotsa bana jaaka re bona gore ba ntse jang re mo
mo tirelong modimo e re tla bone re tshwere maitsebo a tsatsi jeno mme re la go ntse jalo ga kerekeng ya rona ya batlodi apostles ministry go tla bo gona le thapelo ya bosigo botlhe amen jaanong kopo ke gore ba ba yang teng ba tle ba ye teng ba bangwe re tle mo tebelelong re tle go felegetsa re tle go he ha batho ana ba ba ka phakela be tshwarise bothata ke tla we ke itse gore o no satla ha o tsilela bana ba re tla go ba re he boba didimala bongwanaka ruri boleng jwa gago ba tla didimala amen jaanong ka le kalo ke tla kopa banana he ba wembetšong ba BFA le bana be goroga le shiripa ke ba be ha kae ra go bonthusi ba re ba siame ba ke ba jaanong bana emang ka dinao le itlhaganele le go tsa dijo re tle go ha bagolo ke le itse ka bonnatla re tshetse bonana re ntse go itlhaganeleng a re itlhaganeleng a ke roa ba bonane nane ke bona jaaka ba itlhaola ga gare ga bagolo ba itlhaganela ke la tilego re itse go romega a ke roa ba bona mongwe le mongwe ga a tsene poleiti re ja rotlhe ka nako e le nngwe hela a ke roa ba bona le tlholeleng dikgosi